Ingcinamba nayo Yeba fethi ngenza leyo Ingcinamba nayo Yeba fethi ngenza leyo Baba la fiti na labo gobela batha baboni lufa yamsamo Ingcinamba nayo Ingcinamba nayo Bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami Masibadlala ngami Bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami Kumele kufika wena nje sekunemonakalo omkhulu. Awuchaza wena bani wena? Ha? No. Khuluma iqiniso phela ngoba mina ngiyadanisa. Umshana kaNdlovu. Tshela makwaDudu. Umshana kaNdlovu lengingamadi mina ngicane kumbona nami. Nawe sengibona nje sowumila la. Wakha umama prophet. Emadudu lo wakha umama prophet lesingani saNdlovu. Lo ngusibala waNdlovu lo. Tawuva lokukhulu namuhla. Aha. Usibala kuNdlovu lo akasedle umshana ngamathi mina. Mana ngiva mina yathi ngiyabona bese sengithi mina mase ngithi vele Ndlovu ngithi nje akaphuma phele la story. Bese sekuba ngathi mina ngiphila. Ulanza intombi yakhe, ulanza bosibali bakhe, ulanza ini abuye yathi bashana bakhe. Kodwa nyalo usomela inkinga kumele kufika wena la. Sekunenkinga tiyashoda kilo. Mina ntibelele nangimacimba ngoba ngamethemba. Wena ngathi uhlalela kudla kuphela nje. Na angiva vele nje. Le mali ishone phi le mali? Ngoba phela le mali lena ngathi kahle mina. Ngangikhona futhi nasifika le. Akusiyo le mali. Yathi angifuni lokukwata kahle kahle ngithi nje umoya wami ube phansi. Angifuni lokukwata ngoba nangingakwata nje kukhule ngingakwenda khona. Cha emadudu mina ngakubonisa ngoba vele thina nabasabambisana. Lo ngicela ukuthi kuyena le. Mina vele ngabile Ndlovu yashayana le uyangishaya nini into yangishayela ukuthi mina ngikhulumele neliqiniso. Ungitshele nje. Uyini lo Ndlovu utshela usungena bani? Ngicela ukuthi lo kuyena le mina ngisalela. Mina ngithaka hambi. Nawe ngabusho ngithemba. Hey. Ngase ngiyamnweba Umtholile macembe ngimnwebile uyangazi ngakho nakhona Cimba usedakela kimi cha miyekele Cimba usedakela kimi miyekele Cimba ungasamshaya nyalo nje wena yinda nje kuphoyisa bema uwe nakafika la kuwe hayi umtshesi mfana wami lo wakwenda umsukuphiza nakulabanye utawulimala ngoba mina sengimnwebile katheni sekusho wena lo macembe amphoqa kangaka cha mxolele phela mxolele Cimba kodwa ke nangabuthi umtholile ngiyethemba lokuthi hayi umuntu ngimshaye uyadadi namanje usho kanje ngimnwebile nabonga ke nakunjalo ngoba nami nje ngibona nje ngihleli nje kanje ngicabanga yena nomfana bengithi vele ngifuna ukumlungisa cha khulula ingcondo nenhlitiyo usalumiyekela ngoba sengivele ngimlungisile so umtsotsi nje khululeke ke nawe lapha kumakwaDudu hayi Jesu njengoba kasho kanje Jesu hayi ukhulume Jesu Macembe. Wachitha tipota bagogo. Mina Ndlovu uqabana nomuntu ke manje la. Nemvita yakhe la ifuna ukuphela Macembe asiyeke bongiva kunazona bongivu. Khathi ngagcina ukhona mayebe ngikufuna. Wabona ngisengiphumelele. Yekela. Toza chamuke Ndlovu. Ufunani? Ngite kuwe mina enyana. Usite la. La kahle kahle ngifuna umphela. Sicipho. Ngicitha makwaDudu. Ungiphumuthi. Lokuthi makwaDudu hamba ngemuva. Phela manje hayi ake gogo ngiyathi beva mina naNdlovu sesiyathandzana lokwambamba lokwakuthandzana mbamba lokwemvotha nemfati manje utaza ngiphunyuka ngencama kwaDudu wena ngiside nje bathi ungamtsheli Ndlovu ukuthi ngile ngitala ngabe ufuna into ngakutshela ukuthi sikhifana kimi nayo yabo kanti ukuthi ngicela ini mina ngicela ukuthi wena usite mina ngusita ngani ukuthi ungiphumele la hayi phela nali likhandlela khanyisa nje likhandlela ungishisele nyalo imphepho kancane nje imbhunyela ukunike siwasho noma lembu lo kuthiwa ngiyende ngenze ngiyende ngoba mina uthatha isipho uyochitha makwaDudu imvo umuntu oyena ndawo uthatha isipho ungichithe wena nawe ungamthatha thatha nawe lapha Nangena kanjena madoda umakhwenya Thoko lo jaleli bafana laba mani ngabafana laba mani laba ngilabafana labaphimali Cimba uzuthula hey yinde manje so wetana kanjena umfana wami walunge kangaka lo Sitoko umuntu leli
This. Phela kusho ukuthi awu bamjabulele isigqoko sakhe umfana wami lona lulungeso. Awuboni ngani gunya phela ukuthi Ingcinamba disho la sitwe sakhe tektalwa leti. Lenteki leli liyafunwa emangweni nani. manje 1.5 lenteki uthenge ngani? Akasebenzi phela lo mfana sisi ngiyamati mina. hayi Wabaleka lapha le phela imali banayo lo bayithathaphi nawe umuntu wami bayithathaphi ngoba phela abasebenzi unayo imali lo mfana. uyithathaphi Gunya cha phela nangifika kuqala lana wahlahla emehlo ngathi isitoto simintsho izwana ngathi awathi lutho wena angithi bongathi lutho yini le wena ngazuthi awukhwati ukuchitha le mfone wena uhamba ukhuluma kanjani ngishada indzaba ebamphumile ngawo bathi wena uhamba ukhuluma kahle la kuhlipita into ebamfu nyanga ngokuthi ndlovu wakho mina nakunika imali eningi futhi lapha esikhaftini la kuchitha makwadudu kutawuphatha wena lesikhaftini ngasenda sibe sakho Anginoze ngachitha makwadudu mina into yokuqala leyo. ukunika nokwadudu le ungeke ukhona ukumchitha le ngeke ukhona ukukunika yona mina 2 wena nangamba uthi uthanzana na Ndlovu le mina nginike yona script sokuthi kuhlukane makwadudu na Ndlovu. Uthole Ndlovu wakho le hayi ukuthi ngichithe makwadudu esikhaftini. makwadudu mina ngifuna aphume esikhaftini aphume empilweni yaNdlovu Ndlovu wami phela Ndlovu Thani wena utocela script sokuthi makwadudu anyanye Ndlovu. Nike isicipho sako konke. Nawe inkulu ngithitha ngayo. Hayi chitha makwadudu. Ngicela ukunginika lesicipho sokuthi makwadudu anyanye Ndlovu esikhaftini ngisamqosha vele esikhaftini saba sami. Nawe ke ngoba ufuna ukungisita ngale ndlela engifuna ngayo. Bengithi ngakuzama mina dimali tasesikhaftini diphathwe kube nguwe lo wathi konke kwasesikhaftini. Ngicela ungiphumele la ngekhathi. ukhona lophilako icimba la lo mfo akawathengisi kuphela uyawasebenzisa lo usho ukuthi ngabe usebenzisa ini akusinkomo le ukuthi tawuba nemacici bu lokho ke phela sengimoya lokho mani gunya vele umoya umlele ntwana unamangweni hey keke lo mfana wami ndamthini lona kusho ukuthi kufuna ngento enjani kenyalo sho kahle komfana ha bona ukuthi umenta kanjani hayi gunya songivulele indlebe ke manje hayi lona lo malunga uthini naye ngathi akaphili kahle ngoba phela mina ngiyathi ukuthi nini vele niyathi sebentela ngendlela nisebenza ngayo manje ngiyarusoda nawe lapha sokuthi kunjani sokukhomba yonke into ukhona lokulahlekile yini nawe becimba angisa understand unemona lo malume wakho ubuka lothi niyaphumelela phela vele abantu abamnyama banjalo hayi asinsisathatha tebhisi sakupha abasafuna ukusibona sofuna ke nigange ke nyalo ngoba phela niyathi phandela nithola imali sothi uyaganga ekhaya kamba bendlu ngaba ngivulelekile nemhlanga sengibe njani babendlu ipakethe lezi ubeke tibunu ebhakedeni la tulu uyathi kufakwe imali la ubeka ke tibunu lapho khona ukhipha lo ngasakudzinga empilweni yakho babendlu ayibe incane mama tata tibunu ebhakedeni lokudla yabona mntana ukhombisa kumena nhlonipho ngingwakangikhanzi ngalokuthi vele awendi kahle phela ngakusho mina sihlala la utendele uhlalele wena hlala sahlala vele sovele sokuhleli sosukumela nini ngavele sokuhlalisile wena ayibe incane babe bengifaka ukuthi kumbe ubhekele ukuthi nakufika lo muntu ude nje umuntu ofika abantu abathenga bemali abathengana kwethu ukhala ngani mntwana babendlovu ngifikile ngiqhamukale kuwendasa ngikhanzi thina baba wami lomuhle la ngoba solo ngagcina lapho walelana lela lo wangisita ngalo ukuthi asengiphinze ngibuye lapho utomane phinze ubukele bakhona ukuthi bogogo bawubonile ukuthi ngabe indlela iseseyinhle isehlobile yebo babe yathi-ke mntwana lapho ke vele bekumqoka lokuthi sibuke mfumele Jesu netingelosi nalapha sebake babukele line lekuthi ngabe
ekude timvimba tindwe tawuvimba le nqhubekela phambili yenu kulomsimene kepha niba nasewuhlebe phela yini lele nendawo nine Ewo kude lo nganani babo wami yabona nangathi kwanyalo kusede lengathi ngakutshela nasekhanya kahle ngoba kwanyalo ngisavula le ndlela ukuthi nanoma ngangibani ungasabuthi utibonele nje ukuthi hayi yabona lokho abantu lo ibusiness kuyiphethe yabo uyayithini Ngosijelana vele ngisebenzana ukuthengisa lana kunemntana vele ufika kula so ntombuka nama wathi kula malanga ugobela wadfolole ngasekhaya ntomisa hayi nayo uyangimusa la stolo ayisuka kepha nje mntwana kulula ngicela wente sowufike le ndazi nangiswela ngile ndazi ngizamba amanyana tibekisa nje masikhashanyana ufike le ngilobuka kule ladla uma tingilo stores ukubambisana labaphasi bathina bamba mntwana meqingo babo batithini uyangiva hamba ufike le ndazi ngiyabonga kakhulu babo wami Babukele emakhaya sambelani ihlelo lwenu lolithandzako Your Choice with the Stars. iChannel yeMaswati isakhela buhle emehlweni ethu lobuhle lesibonako nasibukela lenhlavu yeliso naseyibukele kulesibuko nami ngiyadibona sengisho buhle beMaswati Tiki tiki tiki. lapha mawatutu ngubita nje hey suka ndlovu suka le tongihlasela utothena loyo ufuna ungitshela ukuthi hey ecima mina ngikhuluma na Jesu uthi tehlukana nje namakwatutu hayi ukukhuluma naye hawu no wait sente njani uthi uthi Jesu nje ungaphendula manje ke hey mina uze ukuthi angatobona ukuthi linjani asiyibuke leni ufuna sibukisana ukuthi sesingento njani ngoba phela isikhathi singakhuluma ukuthi mina usangiva lenza baba uthi utshele umjesu uthi Ndlovu utshela umjesu ukuthi mina nawe singasakhulumisana yebo kwecala nje kwasekucaleni lokuthi mina nawe siyakhulumisana bese vele singakaphoki uyayibona lento le manje angahle ukuthi ungahlala kanjani wena ungangikhulumisi mina nami ngingahlala kanjani ungakhulumisi wena sifana nakangaka futhi ke nangibuka mina lento le ngoba ungakhanda ukuthi Ndlovu seyiplan yakhe mina ecimba lalela mina ngeke ngize ngive ngandlovu uzelela lapho ufuna nje umsotha ngikhalela into nako ke lengifunayo ngeke uthi Ndlovu nyalo uthethe umvalo wambuyisela le emakhaya le lapho solo uthulaya mina nami ke ngithi ngidamsotha hayi kufuna ngeke nje sive ngandlovu hayi nama ngiboni lento le kufuna sodwe mbaba kuphela nje kumbe mhlambi kusekufuna ukuthi sishane style singasabonakali lula mina ngalokufihla sengikhathele Ndlovu ngoba Ndlovu yena nakenta into takhe uthetshela nje baleni uyenta ukuthi kubona umhlaba wonke nyalo nje ngikhuluma lapha esikhathini Ndlovu ukhona intombatalele seyikhona unilolo uthi kumbe ngumshana wakhe kumbe ngumzala wakhe kumbe kunjani angati mina kodwa nje sekwahlala yena ke akavakali nalokho uthini ngayo ufaka njani ulanga nje mina awuyayibona ke lento uyabona lokho yena uyakhe yiko ke lokho ke lokuhlupha
Macembe. Mfana wami. Hey. Usubuyile ngibona ungenene nazo ngitshela ungena mfana. Ungena unyenye banyayisana mina Macembe. Uwena lempanzi angabuyi nayo. Awawena lempanzi. Ubuyeleni ke la. Angahle vule kwanga nje ngoba phela Mama wena njani man? Kanti bahlanye. lo makuthi ngalisito liphuthumako lo. Laba ofuna liketamo bakhungele esihlahleni lapha. Elo bangabuyi nayo imbanzi mina letulu. Funa mhlambe mo. Ngoba kwene njani? Ngoba mina bathi nginabo 7 letulu hayi la. Ayini ngizabe lengisolo ngifuna. Ngaya la mfana. Hlite yakho ikabi. Uthi ngathi. Ish. Hayi. Ngeke ngixolele. Boyisinhloko yakho mfana. Boyisinhloko. Boyisinhloko. Ha, utawufela lite. Imacembe utawufela lite. Ngixoleleni. Akwathi la kwendawo. Uvusinhloko Macembe. Manje zohlekela. Vele nje nami ngiyafuna lokuthi asesimsode lo muntu. Yena lo mfumba Ngiyabona lokwentombadana lokunako lokwenhlokonyana yakho lokho. Kukhona lapha yana esikafutini indlovu. Kodwa ke hayi angitholi vele ukuthi kwefika kanjani la. Ngivela ngiyithanze lento yakhe. Angiyithanze. Angibona ukuthi uyaphinzisela la kimi noma wenda njani. Kepha angeke phela yena ngeke asakhona edlalelana nami. Angeke. Mina ngamendela into kwakho. Nami nje vele ngilapha. Ngeke nje azakhona futhi awubuyiseli uyabona nje awuyilungisa inkinga ngaleni inkinga. Yena nje nangabe ucabanga ukuthi ufuna ukuthi uzama ukuthi akuvise ebuhlungu lapho isoqhubeka kakhulu. Mina ngibona nje ukuthi vele siqhubeke. Hayi mina ngiyibona. Mina ngathi noma sokufuna sinte la mehlweni akhe simkhombisele ukuthi asosiyena. Futhi soqhamuka kabantu ofaka na Jesu. Uyabona Utshele uJesu ukuthi thina nawe singasakhulumisani vele. Asudlala njengaJob Jesu. Sifuna inkinga takhe endlovu bese sotofaka Jesu la. Hayi nami vele nje angivume nje makwadudu ukuthi ngathi ngidlalele lento yandlovu le. Hayi thina sihlanganiswa nguya sihlanganiswa hayi ngikhathele nami ngayi. Imazulu saphatheke kabi ngabe mfana afuna ukuthatha. Lenhlanga seyisuke seyibhunye etule ezulwini hayi. Macembe ukabi. Inhlanga yakho Macembe seyisuke yabhunye ezulwini emazulu ke saphatheke kabi. Asinaka kubona uhamba afuna ukubulala la emhlabeni afuna ukubulala. Sengithike nami lokubona nje ukubamba inhlongu abayiyekele lenhloko le. Hey, alkaist, alkaline, rabakastine, monok, kalamstar. Phela bathini nawo ukuthi babamba kasungedula. Lenhlanga awuyingane nakho. Wafaka ngibandele nje. Wena uyibone ngani enhlanga? Isanambeti ibona iyabonakala ke kamoya lenhlanga. Endlovu simanga ukuthi inhlanga le wena uyayibona kodwa labanye bamba bayibona nyalo ufuna. Eba ngasana lokukhohlele boma. Ha? Andlovu. Salela mfana mina so. Lenzaba yalesikhafuthi indlovu ayingiqhazi. Ayingehle nje ngoba wena Macembe nawo samathi lo mfana lo. So uphaphiswa yini kona? Yini lokuphaphisa mina ngikhulumela iqiniso. Kuthini? Kuthini? Mina ngimangalisa Ndlovu ukuthi uthini? Uneqiniso kuthini? Nangikhulume manga ulwa nami. Angikwazi ukuthi nangikhulume iqiniso. Ngitsite mina le mntana lo yangamahli ukuthi wakuphi. Waku? Ungani nawe yamahli Ndlovu ukuthi wama prophet. Ngale. Okay, Macembe manje angenyanyisa ngicela ngibambelele. Qiniso la ku. Sesihamba utshela koma kwadudu. Ufuna kwendeke na umtshela ukuthi ufuna kwendeke eMacembe asolela. Angifuna ukukhuluma manga. Baba nje. Kona usufaka umfati ngani? eMacembe kuneliqiniso lelibulalako kunemanga labulalako kunemanga laphinze lakhabo yini kungakhuluma emanga lapho usho ukuthi vele uphaphiswa yini wena mina ngikhuluma utawufaka uphi ukuthi nangabe ngumshana wami lo ufaka uphi ngifake ekutheni lo mbombatelo uyasofuna kususa mina esikhaftini okay bheka le oh eMacembe
Hayibo, amaqembu hayi vele amaqembu angidlali nawe la. Ngibona ayingani ngikhuluma Ngibona inhlanga yafuna ngishayela lamahlombe lethe lutho. Uzovakale. Okay, Ndlovu. Hayi. Ngiyaxolisa Ndlovu. Amaqembu uyalwa. Nakulumekana nguManchester mnanyana. Hayi. Cha, uyasebenza phela kwenu. Yabonakala nje impela ukuthi ibhizinisi iyahamba. Lo mqondo usebenzisa. Akufuna kube njalo nje, ufuna kube njalo nje. Yeah, manje ke lapha wena gwinya hey. Ngitsangu angikutshele ngoba hey lapha manje. Bantu behluleka mana ngathi ukuthi indaba. Kodwa wena ngathi uyindoda utawukhona. Angithi phela ufuna ukuthi nawo utorun ibusiness lefana nale. Ufuna uye le store. Yeah. Ufike ubuke kulethi into labantu bathanda ini. Ufike ume nje etorotweni. Wajaki hayi ukutothenga utobona ukuthi nabangena la. Abantu balenza wena bafike batheke naku bese uyahamba ke uyalenza wena uyawubalethela ke ngoba naku nje konke lokho la ukubona la. Ngeke wakhanze lapha bangena kahle abantu. Manje ke wena lala behluleka ukhanza usinale eklasini. Uncane. Ubuya eklasini ayoba umsindo. Akwazi abantu ngebenseni kanti phela ngawe uyafunza umuntu. Abo wena bekuna bani nje la. Nabo umsila wempisi. Naye nabo lapha naba bondulaza. Ngeke nje vele ngeke ligciwane vele edlani ile business iphila ingculaza nje phela igciwane le ngeke bese business iyaphila wena ngiyafuna into nje ubothembeka la kulo manje yabo le tinzabe into rent khuleka cha mina nje lokubukile ona cimba ukuthini. Well, good afternoon, Mr. Matembe. I trust you understand the meaning of my coming here. Obviously, I did try previous times to try and liaise with you guys, try to get you us to work together with us both being medical practitioners. Ndlovu. Oh, I think very. Yes, I come in good fortune. I Uthi came umuntu to... ukuthi labo gogo batawuva njalo abangekhathi sasakhuluma silungu. cha mfana mlaya ngumshela phela mina ngisike ngahamba nebelungu. Sinkisinvo lephila kimi awuthula nje wena ngase ngiyakhuluma la kushoko ngase ngubuyise eSwatini. Thula nje. Lo babe lona asothule mfana awuthule khuluma talk. Okay, so well, obviously this is not our first interaction together. I am, obviously you guys know me, I'm Dr. Paul. Okay, Olik, uthi-ke lo mfokade lo uvele banginesi lapha ethi uthi cha vele. Not a nurse, a doctor, sir. Umsindo bomake. Ha, niyalwa. Well, that is actually pertinent to... Umsindo bomake. Yini ngana bomake balwa nami? Well, yes, Mr. Ndlovu. I apologize for interrupting, but that is pertinent to the reason why I'm here. Obviously, I have come with you before to try and ask that we must work together in tandem since we're both medical practitioners. So I just came to just see the way you operate these things. Is it cleanly? Do you wash your utensils and whatnot? Just to make sure that we are on par. Hold. Oh, Emmanuel. But the team has to take up a cool. You never was it last year. But I apologize, sir. Like you are speaking too quickly for me. I can't understand, but I trust you are getting my... Yes, true, yes. Okay. Vele. I would have compare emabhasi nemabhasi aqela kujo kunetimbali. Atifike la. Wena lento ngifuna ibambe. Yini? Usedlani yalinga. Yathi ngalinga Ndlovu. Yathana umuntu awufuni nje ukumbona anekhula. Awufuni nje ukumbona athulile. Wente njani la nentana? So umiyamile vele. Ingcinamba nayo bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami masibadlala ngami bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi